Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kibor penya jongka HK Singh Memorial Secondary School West Jaintia Hills District kila penlong ye ke jingelang pen koburom ye ki khatn rengot ki khna ye le kai under 14 boys ki balawan ra nam ye ke school badru ye ke district ha ke lempung ye le kai jongka state level Subroto Mukherjee Cup football tournament bala penya the Directorate of Sports and Youth Affairs ki khna ke HK Singh Memorial Secondary School kila yo khori ka nam la do hadin ba kila la ban penlem ya ke KB Memorial Secondary School ka bana East Jaintia Hills da Sao Kol Iway lingba ka jingye shot tiebreaker ka bala long hanong ba shlong dangshen kum ka jing ai men sem ya ki bor penya jong ka school kila penlong ka jingye lang pen kuburam ha ka balawan ban sakhi lang do kongsan u MLA ka Joai constituency u ba Wailat Miki Shla District School Education Officer ka kong ASM ki MDC ka JHADC District Sports Officer ka West Jaintia Hills uba Krobok Pasa ki dikot ka West Jaintia District Sports Association ki Shakrinyam ka Balang Unitarian ki Nonghikay ki Kme ki Kipa bat ki Khna School uba Wailat Miki haba ajing kren ha ka sngi ulaong kat banganang long UMLA ngan senyang silak pengkai ki nog school hapo ka constituency jonga kiba wanra ya kan nam ka buram ha ka state level Subroto Mukherjee Cup but let me kmadru she ka national level jong ka Subroto Mukherjee Cup order dengan pale Mr. Ebenezer Rumplen, please come forward. Mr. Markajo Shilla, which will be followed by Mr. Nikerda Dakhar. Mr. Nikerda Dakhar. Mr. Priyangi Pawar, please come forward. Mr. Kansai Imanmiwar. Mr. Pandablang Pariat. Mr. Sanki Dakhar. Mr. Kraborlang Lungdo. Nin snem yoi ka wi na school na ta na po mi man tu ko man ga champion yong ka di under 14 but how new snem le kam jo HK Singh de yo ko ra kam ga champion ta kam ban biang tu kun mo to da pun ki team ki wada job na po ga state level tan nga hai kun mo yong ngam ko kun mo ko wi le ka team le ne ka school ko da ra ka national level ta nei te daw EMI ketika opportunity ketika lat kham tam gini ikhna mo ki neni snyaba ukrai chutom kamo ngan ne kan mu to kan to jing sedang don hi kan mu to jing sedang ne ba nga yo tu le ti no pa yo trot sang api tang la si time em de yo trot api em kam pen chike pi mo em kam pen chike pi bat wai kan mu chai tai the pair weather condition le ni kam ter nga kwa pun tu yau DSO yong i kam jo le ya ki coach wasnya bha u pai bnya ye te ka benta ne bha yui kam jo ong ni de bun bha ki team yong i holai le ki chai tai tang boy nei dau yong weather condition le ni ye ka teng perdi chisni pen le i ar le match kam ter ngau perpat ye PM kam pai bnya bi yo like na kita ki yi jing len em yuan ki yo pi ki jing pelai yong ki gum to gum biang ye pi pen tip che i le khnang wa teng ju ti bi wa em man po che tai em
kajing pelai yang PM go man le chiliang le kam ter tengah kentu ye PWM kam le yo bikam gite em kam pentip PCI khnam i le yo take up ne ba hawalai kat chaitai kini ki khna hawalai gi untuk lai gi durian ne bentai yang HK Sing Henry lai gi ne bentai yang state Meghalaya gi ni tene te dau em kam ni kajing ye krek lang em kam ye snok tilang yo ye krek lang yo i ya kata kajing job le ne kata burom go kru cha po dari India ke ni te snyau suk man de bin man de yo i result ko biang bon sin ki school namo ki sport club namo ki bon gi benta ki wan cha i kam gi mle pan gi jing rak ki pair kham tam gi school mo bon tam ngai i jo o mai ki i jo o mai ki am pai phi man wan pan pi nei ba nga lam to unong e nga lai unong lipan hi kam phi tang man de perform phi nei ba le ki player yang i yo phi bon sang ki talent you de mi na po ri lom jan tia yo i tang ba problem to ke yo i to wam emi ye kate kas u nge u sacrifice mentu manda mulai practice bon masuk po i bon work jut klei mentu leda ong leda lai purele leda man pet yong chnong la to liwan ni leda bia ka piu arbai la to liwan ni leda dap snem yap ka bei pun la to liwan ni I mem ka take sacrifice hay wani dur mem focus ya ka take mind yong i ne ba du wani chnong ye chem lok chem da dai wot ka mai da byam sudang dewi tani te daw nga jo ong bon yu ong nga ile bon na gani state yung i mem IAS mem IPS ile ne ba we lack the level of sacrifice gi le new le gi ya kite ka sap kite ka phong ko de e ko de em hagi ne ba bon sin hai ni woro kamu ong ne go vi na program hitai ong ne jan ma do pa yung Messi ong o memboy le bol di me hak man doktor mi de tipu doktor yung man wan ni tene te daw em gijar ga sap em gijar ga telen te ngas nyau ni por yo dio klam chibon kenten Henry dap da jing snyau ko ben don hi wa bat e ku ble ye woro ki em ktilang nei benta wo pun orlong wo yo i ye le kemen ya kani jing ra burom yong HK Sing Memorial School Secondary School nei benta yong rilum jan tia yo i bat chibenta ngas nyau ni to ka platform ko biang tam ko wa neliang yong nga wow announcer kam da snya wen tu neliang yong principal de khanau wa kam ga jing reality em chibon ki jing dawa kham tam ki jing lut jing sep tanga sndap de jing snya men kam MLA heni bar hejo ipor la wow announce wa nadu news nem kadang man MLA ki wan ki school ki wara ya ka state level ki ulai represent haka national level haka Subrato Mukherjee Cup nado news nem ngau chilak tengka kam go financial assistance ya ki wan ki school ki wara either under 14 17 19 kat ki school ki wana po constituency ki nga ki job ya ka state level ki wo lai ngau neliang yo nga kam do man ni kadang man MLA u yara bo chilak tengka mo the boy man MLA le am than gulipan man MLA yo dio e te yo luti le kilem pendam iki nga man e bayo te yo nana pan he so ga te ga amaun le te de gini ki kenten te sachi sin but enjoy for mo all the best gini na yo luti yo wa neliang yong pi AP ga best ke yong pi tangkam ong kong sim ni hammut wo to kemi to last kani to jing sedang don ni hak jing ele jing job jing rem em bai tang yiki ba em kam to man consistent